Kanlong shisha ban penkendet yaki pajba ka jilla. Namar kin sayui yuba amising kurba. Haba usyad haka music video jong ka film Dhaka Escape. Kabala ai kerten, shilong shadhaka. Kabala rep ring durlot. Uba amising kurba udai uba syakot ngobaha ka jing kawai. Ban syadlang bat upira do todong. Nadia Simli, Rishisha Mensong, Shirlin Khongwar, John Pilpede, Rengkat, ki Prabhangot, ki Nongshad Sendran, Kentai bat sendrang, ki badai, ki basyak khot ngobaha, ki badai ki basyak jet, haba ki syat, haka vote kasi dancing, and singing competition arjar pulai. Kabala penyait daka film Dhaka Escape, kabala penmi, daka Chwas Imli Film Production. Ban penitnat yaka music video, ka Chwas Imli Film Production, kala thet daki juti sni, bat jaket sni, ban pong uba amising kurba, haba usyat lang, bat upira do todong uklur ak film kasi. Kajing khot yu uba amising kurba, ban syat haka music video, ka film Dhaka Escape, kadai hadin, baki pajba ka jella, kil ai jing kersan ya u ha YouTube, haba pen i ka jing kran jong u haka por ba u yelap election, haso yong constituency. Kumba, uba amising kurba, utrang ban yu ak film, kalong shisha ka bapen hun yung kinong penyait, namar udon shisha ka sap ban syat. Ya ka jing hikai syat, lahikai da ba one bet syang pliang, bat laring durpat da uba elbes taba. Kalba unang ruai hakane ka music video uday, uba Arman Disyar, bat ka ibiang lendo. Kane ka jing ruai ka day ban pen i, haka film Dhaka Escape, sywa ba kapuran ka Nadia Simli, en syak hayi sya Bangladesh, lang ba ka Guwahati, bat Kolkata. Ya ka film Dhaka Escape lawan ringdur sya Bangladesh, haus nam arjar arpeo. Bat menta ka apsatang ban lechim no ya ka certificate na Guwahati. Ya ka music video part lapan kre ban flight no haubnai no pra arjar apulai. Kenang baki pajba akin yo ban syat habaki lech bam kana ni kino ki program le kemen.